Wasya wa Muimi. Mwana musiaisia bado tuyo mundane karibu ndini wa kilungu chake ili cha Wasya wa Muimi na hindi tunekia foundation sio kana musingi musio wa Uimi wa Mavavai tuamana pe bandu otonyo tuwa Mavavai ne walete kweka research kamba osisi kana nimekuendekana na hindi kumabu mwimila tunake mudanyani wa mundi no kwethia aitoelesia undu Uima Mavavai kuma mwambeyo bakaende makesoto andukane ukakomana namo na hindi uyajue unatuelesea maundu asio ndhe nenda tuambo manai ila ubanda Mavavai pengi kibathokanio kana be mebai kibathokanio ya Mavavai utonoza ku yuta yubane banda bela meta wa mountain ala gwetha ya ne manene muno manya especially manya kiwonesa yu namba osakwangi tana mabanda ngi namba osiekia kiwone pe mwezi yoka ande pe ngezi yoka yo lizi yoka olo nisionome umazio kecha no yu type ya say yuta maembe ni wa mundu ayasebe yembe itawo na be yingi itawo avocado be no ya itawo na itawo na Mavavai ni methana sindu iso ni methana gwa tutaba ba mountain baye bayenga itawo solo azimo ni banda nganga muno ku ne banda wa Mavavai make kamba yukwa tuelesie mountain ida ibwana mountain ni Mavavai ga ni nene na ya around especially there gwa bikamwezo so lo ka ke ni ngala wa ikaza muno takake ba yu wethia ni ga wa ikaza muno ikane ne ba wethia ni yasa mountain wethia na we atakiema ko uwe wa muye kupanda meva na muye kupanda muno ama mountain othoza ingi no ambulenje na ama solo ugeza ithia na mavula ni the nwisi wethia wena variation wena choice nwisi be ando menda ama mountain kuyandange mawamenda ama solo pe mundu enda kupanda Mavavai wenda akosengi agrovetini kana ndukani ola wenda akaona Mavavai nisio na akawa koya na Uimi ingi aithio bandasio owe ngaliko iba nye nendanga ita Mavavai na umisengi Mavavai nja mwemiongo na kuokalakala nisakwa Mavavai na good reputation kana Mavavai na good history gomiangi pau na umiangi pau nisungire no mendiecha andibana ilanga kwa tolese process yesu ya kusunga iwana wa Mavavai they fresh ngiwe yake yoneka sokoni bila siyoka lo na bila siendane ila siyoka lo nenome umazio kecha kwa nila siyeko yande sienda sienga isi sio onde siende ni sida sienga kana be umwe kila ike thansi uka okethia bio umwe kana ile kana itatu onome of which nome no siende kana ndo wa cross pollination benda ratio ya one male is to 50 females kwa kikamba Mavavai umwe wa kisamba na Mavavai 50 nga nondo wa cross pollination weza ithia wena Mavavai mema tofauti nondo wa cross pollination na saingi ndoka nwethia wa banda bate inome umaja Mavavai matengi okay ila ubanda Mavavai ni wisila sike buyoni namba banda kibuyoni mabuya wata kubuyone nduma sisi nome ugecha ukabanda ingo kosa ugeja nasari na once yamea siena 2 cm ino sieke uone wasa dera itondero banda kana kunyase kana wamba onyase banini suane kana munyini suane ikamba oma na sioma ndubanda kibuyone nduona o kibuyone bandu wenzito thimano kaseyo muthanganesa alabu wona siamea sie 2 cm ndoza ndubanda mathanguni na sianene baine ndubanda pe mama sia kibuyo cha Mavavai kithia wa kikita kwa kithangathi naka kune kwa na ithangu niwo kana kibuyo wota sikuma pe ndo za baze muthanga wa nasari wena nibenda kithangathi nibenda muthanga munu na nibenda manyua ko wekia etha wenda kuya muthanga mwingi twase woza tusukuta tutatu tusukuta muthango wa mindone owa gwokethekani muno alafu ndwekia kameka kithangathi kange kabo wethia ne meomianesa no nugethia wangire no bekithangathi na ibanu kiwe gathe ya ntinesa kiwe cha tuwe mana banu mageta akwa wamina kubuye sikala ibindana ta sime simwata ile una imea otho banda ba leke ndime metuke abanda ndime na sionde Uimi mete wekia tuthanguni wekia tuthanguni na sianene banga like 15 cm ndubanda ibinda yanata after my meetelu sienda siembea ni kubanda wekia mathanguni
Niki utaumia kibuyo no twaite mondani. Ona umie kibuyo no twaite mondani no kagethia. Me ni very sensitive. Na niko na wezia mitoko no ziko gudo kwezia thinge muno. Usa wenda kama banda muthangani, bando patitu, bando bene kasebe kaseo. Alafu angilia cia kimeaju, ndo banda. No pe season ila mababa mabanda mondani. Wenda pa season ndo bana mababa no bande okwembua bora no imekijera wabanda mbuani bando bali otwika na kyo no ni moamana no kiuje na kinge moame toke muno kwato lesie no mondani waku itsioka witwika no twa mababa umondo wetha prepared namba kwenza maima na ndienza maima butile na lavu ndiamba ya muthango wa top swele ba owayolo ote butile no thamba uene wasai square kuthibutile na kuthea butile alafu ona wenza ndwekia muthango wa owayolo wivika nusu alafu ndongela bo obo kiasi ta wa kasoko depending na ondo wana the imathini olea alafu ona yamea ona wapulanya ubana ke bana ke kanesa kenda abantu banu mundo ni every feeder kana keza muno ke babai na balabate bano yekia balabate bano no ongelile bo kana ke fertilizer sie nini tuyekia DAP kana saingi tuyekia fertilizer complete when nitrogen phosphorus and potassium ko matunda tamababai bado nimekia fertilizer bado ntuyekia fertilizer especially fruit setting kana la munyamala nikenda yu manene beneza undo unyali to nini weza ya sokone meona ino ndo nini lakini the nene uyoneza we nene nebe wekimeke yacho ni mene bandu banu abandu no weke fertilizer kona mane neba especially CN kano any complete fertilizer ina nitrogen phosphorus na potassium ala melo ke yo moje we wa mino bande the mobaba usuwe kala ibinda yana to ikwato kese the you know wakwata ndo kona weza kumengi weza umaingi mobai wa bandu amina mi tatu miena wekine anesa na kwa ema ukame mwingi ukame wa kawaida no ya no survive lakini sa ita last year kuna ukame mwingi muno nonga wage ita mingi ne na balukangile ina lazima kubandenge ko yenda dry period nene muno although ni yenda dry period kana maybe baba no bande pate kungithia ukesethia ni baba ingitha no mbuele ko na kuenzete metaone nesa ukesethia kwa uwa ne wotwika na kiyo chaku yani no bande buna yeka nesa ndweke abo yana nesa pyo mababa masia ende mababa masia baizo ni matasia so long as mena kego so long as wena kego every season ya mababa lakini yu ya dawe yetengemea mbua no wedele mbue kauga makonye malai na makeza usia wekala ibinda yana ta we twika no kethe mababa ma mi kenda under good management whether ya no kyo ya mababa wekala wemea kwa ibinda yana kibaba itaini bandi daisi yako sia kekamba nisimina twazie miaka 5 kana 6 o gidika no tuwa mabai o wete utete baba ya mino sia ne yo kaike kaloke se the uti season yayo ndekweto sia yete lebinda fulani takemba yese uko sia so long as kibaba kemeda bandu bekiwo kikala chimetie mala na kisia yete throughout the year so long as nikio kwata kigonesa kutona kwa sia we miwa mababa kutethe chara Uimi mavavai no nethe nundu ni ngwatembesa mbinge muno na ni mathenda Muimi umetie na ndituthia mialange ni me mundani especially ngundu banda mavavai pelato Muimi ukwenda kulika nthini wa Uimi wa mavavai utonya mwata Muimi ukwenda ulika ni mane mavavai ndo mamwia kindu cha mbeambeka research amanthe mbeu nzeo na amanthe mbeu nzeo ndaimaneze umetie na no kwetekela kana mundane pe kendo matunda amweta mababa maembe masungwa nimekawa value addition mundo akomie juice akathi umeta ukesethia ni watambesa mbingi ndo kwisa utamatunda mababa pe ndo meka wakana no kututea twatae mosoko tuyangi tuyongela value tugeta otaimwe tuona mundu kwenda watu imotea ko yu alatu otea no maima kongela value lakini meka wa mababa kidogo process ya makaseu ni masobasia juice othoize goto isobasia ko tugeta otea ndala menda kuwa momendo so magima kaseu lakini riketa matea epinda yukite wena goal yeba ya Uimi wa mababa epinda thukite nenda ina na baba mbinge muno
na nenda ibinda thukite oba monda ne bazo bya monda wa nzuki kweza ithe nzuki iyo nini ko ikundo kwaza ko manda malano ndo ba monda ikatweza malako ibabaini ikathika se yoge wa metoke ni mubya muno ndo na Mutongo TV ni mubya papeta wata mundo ndakusema Mavavai papeta wa kithoni kuni kwa mundone wa muthama wa Kinoli kuni kithoni kiba Elai Masako County. Thank you so much. Kalibu. Mwanda museise bane Mutongo TV ngwatani ya mukamba ni twa Mavavai Muimi la tunake muthanyani wa munthi ni watu elese katwambo sisi ya Uimi thesianza na ende Uimi na Kilungu. Thini wa kilungu cha Wasya wa Muimi ni tuimite matunda maiki pathokoni ta masungwa, maembe, mavavai na matunda ange na tukethia kana ilembe taito ya ukamba ina mawithi loko maseo makwema matunda kwena na mama aimi matunda alama ya muyo mauma muno ukambani no kwetha wikulasya ila wasemba soko no kosa kasota kai tunde la wendete kana kosa kiuchayo chumitwe mokwa imwe tundani yikana juice weka wata umundi thina wakaba wa Uimi thesianza kilungu nikichaku cha Wasya wa Muimi tuikunikela kendo kiteka wa thesianza beboka mubaka na ukambani uzobya wa kiucha isungwa kana kithungu processing of orange juice uenda kusobe kiucha masungwa sawa kindu chambe vikamundane wena masungwa mewikita kilini kana bai mutambo tonda kuketha masungwa ateo moko mamondo aya likamundani na uitwa masungwa ala meu ti lasima metho mema yelo indi lasima metho memeu ita masungwa abandu na wibetanga ala mathuku wamina kiu masungwa ameta mutambo ne wakumathambia masini laitha ona ndisi ya brush kokuluta kiko chamo kuikithia kana bai kindu kithuku kinetho juice ni yaku masini yeyu maseki ukina sabuni kumathambia na itinda kumasukuma mbe na kumekise kiu kitheu nikenda kumathambuche kuma bau masini ini mabubi yanzebe kumanyasya na maisuku mwambe maisiwa kana beye mujanangika nikenda ikabetanga kuma bau masungwa ani mamba na bandu bamona kuiko masini ni ingia kume kiu kila kinthini wamo kana juice wala juice yambe yamba kuzilo mitambo ni ya science kana lab kuikithia ninzi kwa kutumika mwini wa mundu kuma bau kiu kini kiki watu subani na kuthouga muthia wa Uimi thesianza Wasya wa Muimi. Ndi mwanda museise ni muvyana ndayano ndo seise kilungu cha Wasya wa Muimi ba Mutongo TV ngwatani ya mukamba ne kwatani watethe kana wa manondo Mavavai mai mawana ne wa manasindu siki bathokanyo ne webundi sia twe komanenge wakatatu ukite nikenda twe mekindu kiki bathokanyo ni kithoni ila ikiba county ni ya Masako na neta wa Steven Mwema toko manelengi kwenda ni kwa mwi. Wasya wa Muimi.